Саламатсыздарбы? Universal KG каналынын катталуучулары суроолор боюнча дагы бир ирет идиш аяк дүкөнүнө келип сиздерге идиш аяктардын бааларын сатуучу менен биргеликте тааныштырууну баштайбыз. Bunlar komplek 35 bin son tutar. İçinde 10 neresi var. 10 предмет канча? Akçası 35 bin son. 35 000 сом буларчы. Bunlar 1,5 bin sondan bir sürü. А булар сувенирлерби? Suynilere 3,5 bin sondan. Bunlar cuğu 2 bin sondan. Onlar aktağlar. Svettiniller 700 son, 600 sondan. Светильниктер 700-600 сом экен. Сыр кастрюль, чакаларчы. Sırçelek 470 son. Gülvarı gülücü 450 son. А кастрюльчы? Kastrol 1200 son. Başlar 1900 son olacak. Bunlar bol 10 bin son. O içinde 15 neresi olacak. Мына жашылы Evet. İçinde 15 neresi ol. Akçası 10 bin son. 10 000 сом. Булар дагы Kızıl 3200 son, altın neresi. Bunlar 6 2000. предмети менен 3200 сом. Bundan ise 2550 son. 5 neresi bilen. 550 son, 450 son. Bunlar 3 ölçüsü 1600 son. 1,5 son 3 ölçüsü. 1100 son 3 ölçüsü. Termoslar. 1800 son, 2000 son, 2,5 son. Termos var. Evet, termos var. Bu tabak termos 850, 750, 380 son. Çay termoslar 250 son. Bunlar 180 sonlar. Bunlar 300 son, 400 son, 320 son. Bunlar ise 180 son, 220 son, 250 son, 400 son, 350 son, 700 son, 500 son. Darujlar 650 sondan 950 son geçeyim. Дорожный термостары. Bunlar. Кичинекей термостарчы. Bunlar 450 son, 6 saat garantilerler. 6 saat гарантия менен 450 сом. Кефалдарчы? 250 sondan tartıp 1,5 son. Кайсынысы 1,5 сом? Bunlar 1,5 son, bizim garanti var. 1 жыл гарантия. Мыналар 450дөн, мына желез. Birinci turanda 250 sonlar, ikinkiler 300 sonlar, 500 sonlar, 550 son. Pasta dükkanı var, az bakayım. Утюгтар. Ütükler 300 sondan tartıp 2000 son geçeyim. 2000 сом болот. Мыналар. Кайсы фирманыкышылар? Bunlar Sonifer деген firmalar var. Мына чайниктерчи? 900 sondan. Мына свистящий чайниктер 900 сомдон экен. 900 сомдон экен. Мына чайниктерчи? Bunlar 350 sondan başlayıp 450 son geçeyim. Litrinde var. Эми мына жерде керамика идиштерди тартайлы. Мына посудаларчы? Сахарница. Boruş gerek aynı. Bunlar 950 son, 2,5 son, 1400 son, 650 sondan ise. Bunlar 550 son, 450 son, 1000 son. Bunlar 1400 son, keramik 2,5 sondan. Керамика пиглер 2,5 сом. 2,5 сом. Буларчы? Bunlar 230 sondan, bunlar ise 3 tübü 380 son. Сыпучий продуктларга, э? Bunlar 330 son, 330. Сыр чайниктерчи? Çaynikler 450 son kişine geç, çoğunu 500 son. 500 сом. Эми бул керамика идиштерди тартайлы канчадан экен? İçindeki çay biraz 70 son, çoğunu 80 son, çay, çınısı 120 sonda. Çaynikleri 450 son, 550 son. Мына чынычы? Mesela bunun 70 son, çınısı Мына гүлдү. Ушул канча эле мына? bunun 60 son. Чоңучу? Çoğunu 90 son. 90 сом. Идиш эмесечи мына? Тарелкасы, 120 шутницасы. 120 сом экен. Мыналарчы? Bu 1200 son. Bunların ise 1100 son. Bunlar 1,5 son, 1300 son, 900 son, 1,5 son, 1400 son, 1100 son, 1800 son. Bunlar 1,5 son, 1700 son ve 2000 sonlar. 1700, 200. 2000 сомдон эмне бар? 2000 сом. Бул идиштер каяктан келет? Kıtaydı. Кытайдыкы. Мына сервистерди Bunlar şu düştü, gözleri neme kılıyorlar. Komple kılıyorlar. Bu cakta servis. сервистерди көрөлү. Сервистер суранышкан экен, сервистин баасы канча болду деп. Канча экен? 24 çınız, 24 çay pera, 4 terlik az 12'den, 2 çaynak, 2 çoğun saat terlik az 6000 çok alacağız. Буларчы Bunlar коз kutum экен. ortasında. Бул да ошондой 6000 сом экен. Bunların 5000 sonluğu var, 64 bin son, 102 bin son var, 7000 son var. 150 102'si персон. var, 102'si var.
24 tane aldı ana. Çını çay pilası. 12 kişi var. Akçası 7 bin son. 7 Bu 5 bin bin son. son. Мынан айтып қойсын. Ошол. Anısıca 4 bin son. Канча персон? Bu 51 person. 51 персон 4000 сом екен. Аябай кооз чайнек екен. Булардын баасы дагы ушундай, Ama bunlar pon 4 bin son. Bunlar 7 Канча bin персон? Мына ушул. Bunlar 102 person. 102 персон 7000 сом екен. Bunlar 72 person. 7 bin son. Мына ак 72 персон. Канча сом? 7 bin son. 7 bin son. 6800 oldu. Bu sayfa söylüyor. Olsun. Ta gidelim. Муналардын баасын айтып койсоңуз. 1200 son. Bunu satın. Бирөөсүбү? Hangi taraftasın abi? Бирөөсү 1200. 1200 сом. Ручная работа. Мына чайниктери козго. Bu 12 bin son tablet. Канча персон? Alttadan 60 person dedi. 60 персон, канча сом? 12 bin son. 12 000 сом кеми болот экен. 60 персон, 60 персон. Мындай коз стразалар менен ручная работа. Мындай супницасы менен. Коз экен. Стакандар. Sakana bunlar 550 somdan, 650 somdan, bakanlar 150 somdan. Stopkalar 650 somdan. Qaysi Rasiski. stopkalar? Kuzkuruslar. Bunlar 850 somdan. Бирөөсү 650 Yok, сом. Altos, bir kalıpta Altos. Altos. Буларчы? Bunlar 850 somdan. Bunlar 750 somdan. Polni o başındağı 900 som. 750 сом болгондо Алты коробкада 6 штугу 750 сом. Аябай коз экен булчу. Салатницалар. Bir stuga 220 somdan. Keyin okuyalım. Bunda grafim var. 750, 650. Чайниктер. Çaynikler 650 sondan 850 son geçer. O da paket Hazır hoca. Чайниктер. Bunlar 200 son, 180 son biraz. Bunlar 250 son, bunlar 100 son. Bunlar 140 son, bunlar 90 sondan. Bunlar Мен 120 мына son. чайникти башка жерден 350 алгам. Арзан экен го силерде. Канча дедиңиз? Bunlar 850 son, bunlar 190 son, 180 ne yapıyor? Мына железный капкактар. Ушулар. 650, 750, 850. Bunların 450, bunların 550. Силерде кыйла арзан экен. Бул чайниктерчи? Bunlar 90 sondan. 90 сом. Hı. 85 Канча son. литр? 1 литрби? 1,5 litre. 1,5 литр. Арзан. Сапаттуу. Графиндер Bunlar 170 sondan nece? 70. Ayna bitişler. Hani işte burada dukopkaya düşürt, bunlar en çok 850 Kaysı son. dukovkaya düşürt? Bunlar pony bargar. Vardı. Bunlar 880 son, kırış kasmı. Bunlar 650 son, bunların hem 880 son. 650 son, bunların 850 son. Bitişler. Bunlar 200 sondan tartıp 550 sonla çeyim var. 200 сомдон. Кайсылар 200 сомдон? Bunlar 250 sondan nece? Bunlar var 250 sondan, bunlar var 200 sondan. Bunlar var 150 sondan. 100 sondan sakınısalar var. Сахарницалар 250 сомдон тартып, 200 sondan tartıp 200 сом. 550 sondan. 550 сомдо кайсыл? Бул жерде 550 сомдо. Aa, 550 somdan buna var alt olsa. Buna var. Алтосу. Aa, bundan var 400 som alt olsa. Мыналар алма салыштар. Bunlar 500 som. Bunlar 650 som. Bunlar 400 som. Аябай козум мында дагы. 400 somlar. Bunlar bir sürü 250 somlar. Bunlar cubu 550 som. Bunlar 220 somlar. Сиздерде сковородкалар болобу? Сковородка, казандар. Сковородкалар канча? Bunun 450 som. Xitayda. Bunlar 600 som российский. Birini ise 350 som. Bunlar 400 som. Bunlar 470 som. İçindeki 420 som. Buna hem kutu başa 470 som. Konu var 470 somdan. Bunlar birini sağ. Turetski var 450 somdan. 150 сом. Казандарчы? Мына казандарды айтып койсоңуз. 1800 somdan bunlar. Bunlar Scorpio 1550, 1850, 2200 som. 1200. Мына казандарды? Katanda bunlar ise 1,5 son, 1800 som. Ona kişineki 1350 som.
Çoğunçu muna en çoğu. En çoğu kança litre bu En jerde? çoğu 10 litre, 1850 Uşul 10 litre bir muna. 1000. 850 Tegi son. arzan eken 1850. Bular. Bununsa 1450 son, 1580 son, 1950 son var kadar. Bunlar 1250 sondan. Bununsa 1850 son olsa en çoğu. Muna 1850 son. Evet. Bu jerde dagı bir servisler kalıptır. O karupkanın içindeki. Oşular kança? Mınalar. 320 son var. 320 var. Altta pele bitti çayını var. 6 piyala bir çaynek 350 sondan eken. 320 sondan. Mınaçı? Mınalar. Padnoslar, Padnoslar. bunlar 600 son. Aş salgan tabaktar var mı? Sıranışkan eken baların bilip koy bağında keramika. Kilometre yok. Bu yerde çok. Alar kança sondan? Arkanda en arzada var. 100 sona tarttı var. 3 yarım milyon son, 4 milyon son geçen var. Alar sıranışkan eken dagı bir jogu alar tartıp berem. Rahmat sizge çoğun. Çoğun rahmat. Video jaksa жазылып кетиңиздер. Саламатта калыңыздар.